ntwa gareng ga baswa le maphodisa ge ba be ba leka gore tsela ya N8 e bulwe morago ga ditshupetso. Tsela e be e thibile ka ditena, ditaere tšeo di tukago molelo le matlakala go ka šitiša dikoloi tšeo di bego di šomiša tsela. Baotledi ba dikoloi le ba diteraka ba ile ba amega le go šitišwa diiri mo tseleng. Because now rona ba bang re mosebetsing, and now this is uncalled for because it's a national road and then batho ba kwetse. So I get able now with Alan South Africa at the moment. Ke 7:45 a sale ke mamo ke fumana dikoloi di 40. So ke bone musi, then I know there's something going on there. It's been for quite some time, but if I can in the shoes of those people, I don't know how they feel. Moeteledipele wa setšhaba a tlhaloša ge ditshupetso tše e be e le kgato ya bofelo morago ga gore ba palelwe ke go hwetša dikarabo tša maleba go tšwa go boeteledipele ba mmasepala wa Letsemeng. Ye nngwe ya tsa ditshebeletso tse e leng gore baahi ba lla ka tsona ke metsi a dulang a kwetswe le metsi a e leng gore ha hlweka. Jwale sena se etsahetse le ka morao re majoro a ile a jwetsa acting municipal manager gore a tle a tlo bua le setšhaba, empa mme Dineo Tsikang o ntse hana o bona setšhaba. Go na le batho bao ba ilego ba swara ka molato wa go dira ditshupetso tša phatlalatša. Gabjale tsela ya lephego ya N8 e butšwe gore dikoloi di ka sepela tseleng ye. Ishmael Modiba, tseleng ya lephego ya N8 kgauswi le Pietersburg ka Free State.